Hojik chathariba Iran gi war asigi khwaidigi chawba dangerous escalation amada ngarang Israel na Iran gi khwaidigi chawba gas field da air strike chathakre haiba attack asi kamna serious oirage haibabu Donald Trump na fawa magi tweet ta attack asi matang da makhoi karimata khangde madu Israel na makhoi khangandana chathakhibe attack ni hairi loinana makhatana Israel attack amata tawloi haina phawba phongdokre amarom da attack asi matungda Iran na Gulf countries sing Saudi Qatar UAE na singba lebak singda warning tawkre makoi gi petrochemical plant sing beket tawnabagi maramdi makoi hairiba mafam sing asida bombing tawragani attack tawragani haina Israel na chathakiba attack adu Iran gi South Par gas facility dani hairiba plant asi world gi largest natural gas reserve ni Iran gi 70% gas ti mafam sidagi laklibani Trump na attack asigi matungda phongdoki we are putting Iran out of business Iran si makoina naishale upai lehen resini adubu reality dadi ama oiri war asida ahan boina gas ki infrastructure singda target tarogli US na mamang da haikibani makoi energy field da attack tawre haina adubu handaki attack asina haiba promise asibu break tawkre Qatar na masigi attack asibu dangerous and irresponsible step ni haina condemn tawri Iran asu makoi gi retaliation hokre Iran gi IRGC na Gulf countries singda makoi gi plant singdagi evacuation tawnabagi warning pikre Saudi gi Siem Reap refinery Jubel petrochemical complex makoi gi target talairi UAE gi Al Hosn gas field target talairi Qatar gi RAS Lafan refinery amadi Al Masjid refinery complex su makoi gi target talairi hairi Iran haikre hairiba mafam pumba sida makoi attack sing chatharagani haina IRGC की नेवी चिप नाय की बदा अमेरिकन लिंक फैसिलिटी सिंग हौजिक मिलिट्री बेजेस का चप मानरे अदुना मफम पुंबदा फुल फोर्स का लोइनाना अटैक तौरगनी हैना Brent crude oil की प्राइस हौजिक 6% suddenly हेंगलक्तुना $110 per barrel की मथक लानख्रे मसिना $130 per barrel योरकपददी इंडिया दसु fuel की प्राइस असि हेंगलब याय हैरी एक्सपर्ट सिंग मतुंगिना हप्ता खरगी ममांगददी मसि $74 per barrel तमक ओरमलिबनी ईरान की साउथ पार्स वर्ल्ड की लार्जेस्ट नेचुरल गैस फील्ड मसिगी ओनरशिप असि ईरान अमदी कतार शेयर तौरिबनी कतार की साइटना मसिबु नॉर्थ फील्ड हायरगा खंगनै कतारना मसिगी LNG प्लान असि हानादगी थिंजिनख्रबनी वार होरपदगी ईरान कतारदा अटैक तौरप तारगदी LNG की सप्लाई चेन असिसु कोलैप्स ओरलनी अदुगा इराक की 30 to 40% गैस सप्लाई असि ईरान तौरमबनी अदुबु इजराइल की स्ट्राइक असि की मतुंगदगी मसिसु थिंजिनख्रे साइड अमना एनर्जी वार असि स्टार्ट तौरए अदुगा साइड अमना मुक मसिबु एस्केलेट तौरकदौरी मरक्सिदा मालेम पुंबसिगी एनर्जी सिक्योरिटी दी पुमतुम तुंगदौरी वार असि हौजिक सुपनगी मिडल ईस्ट खक्की ओरक्ट्रे मसि मालेम पुंबगी वार ओरगली मरमदी ग्लोबल एनर्जी सप्लाई चेन समना मालेम गिलेबाक सिंगी फ्यूल गैस अमदी फर्टिलाइजर असि हौजिक मफम सिदा स्टक तौदुना पंदुना लैरी अदुगा लूरिबदी वार असि लेपगी आसादी हौजिक सु उबु फंगद्री असिगिदी वीडियो असि मतंग असि लोइसिनजगे मखा ताबा अपडेट ngaiminasi